Abakinnyi b'amateka b'ikipe ya Argentine harimo Lionel Messi wayikiniye imikino isaga 190. Muri iyi mikino 190 yabashije gutsinda ibitego 110. Javier Marcelo wakinnye imikino 147 maze akabasha gutsinda ibitego bitatu, na Angelo Di Maria wakinnye imikino 145 agatsinda ibitego 31, na Gabriel Batistuta wakinnye imikino 78 akabasha gutsinda ibitego 56, na Diego Maradona wakinnye imikino 91 akabasha gutsinda ibitego 32. Mbahaye ikaze mu kiganiro aho tugiye kurebera hamwe amateka y'ikipe ya Argentine. Ikipe y'igihugu ya Argentine izwi cyane ku mabara y'umweru ndetse n'ubururu bw'ikirere gikeye. Imwe mu makipe akomeye kandi afite amateka akomeye cyane mu mateka y'umupira w'amaguru ku isi. Amateka yabo arangwa n'ibikombe bikomeye, umuvuduko mu kibuga ndetse no kugira bamwe mu bakinnyi b'abahanga b'ibihe byose, Diego Maradona ndetse na Lionel Messi. Umukino wa mbere Argentine yakinnye wayo wayihuje n'ikipe y'igihugu ya Uruguay hari mu mwaka w'1902, ihura na Uruguay maze Argentine ibasha gutsinda ibitego 6 ku busa bwa Uruguay. Igikombe cya mbere cy'isi yakitabiriye mu mwaka w'1930. Argentine yashoboye kugera ku mukino wayo wa nyuma wa finale mu gikombe cy'isi cya mbere cyabereye mu gihugu cya Uruguay mu mwaka w'1930 nk'uko twabibonye haruguru, ariko yashwanyagujwe cyane n'ikipe ya Uruguay kuko yabashe kwitsinda ibitego 4-2, maze ahangaha ntiyabasha gutwara igikombe ariko itwara umudari wa feza. Mu mwaka w'1978 mu gihugu cya Argentine yari yakiriye igikombe cy'isi bwa mbere maze iranagitwara ku nshuro yayo ya mbere. Byari biyobowe n'umutoza Cesar Luis Monti ndetse n'imyigaragambyo ihambaye ya Mario Camp wari wabaye umukinnyi watsinze ibitego byinshi, top scorer, yarigaragambije maze karahava. Batsinze Ubuholandi ibitego 3-1 mu mukino wa nyuma ndetse wabahishije n'igikombe. Mu 1986 mu gihugu cya Mexico bongeye gutwara iki igikombe cyasize amateka adasibangana kubera Diego Maradona wabashije kwitwara neza mu mukino wa 1/4. Babashije gutsinda Ubwongereza maze Diego Maradona atsinda ibitego 2 byabaye by'amateka. Igitego cya mbere cyabaye hand of God, icyo cyari cyatsinzwe n'ukuboko, ndetse n'ikindi cya kabiri yatsinze cyitwaga Goal of the Century, aho yasenye urukuta akanyura ku bakinnyi barenga 4 kugeza kuri 5, maze muri uwo mukino aragenda atsinda igitego. Argentine yatsinze Ubudage ku mukino wa mbere wabaye uwa finali. Ubudage bwari bukitwa West Germany. Ahangaha Argentine yabashije gutsinda ibitego 3-2 by'Ubudage. Muri 2022 muri Qatar, ndetse icyo gihe hari na Lionel Messi. Nyuma y'imyaka 36 bategereje igikombe, aribwo Argentine yongeye kwegukana igikombe cy'isi. Umutoza wayo Lionel Scaloni ndetse na kapiteni Lionel Messi ku mukino wa nyuma utazibagirana mu mateka, baganjije Ubufaransa babutsinda ibitego 3. Ubufaransa burishyura maze bigwa miswi, bongeraho iminota 120 maze Argentine itsinda amapenaliti 4 maze Ubufaransa bwo butsinda amapenaliti 2. Lionel Messi yongera kuza umuryango wa Argentine awuhesha igikombe nyuma y'imyaka 36. Kuri uyu mwanya abantu bose babashije kubaha Lionel Messi we wongeye guhesha ikipe y'igihugu ye igikombe cy'isi nyuma y'igihe kirekire. Muri Amerika y'Epfo Argentine naho yitwara neza kuko niyo kipe ifite igikombe cya Copa America inshuro 16 zose. Iguwe mu ntege n'igihugu cya Uruguay gifite ibikombe 15 ndetse na Brazil ifite. Ahangaha igikombe iherutse gutwara yari yatsinze igihugu cya Colombia. Abakinnyi b'amateka b'ikipe ya Argentine harimo Lionel Messi wayikiniye imikino isaga 190. Muri iyi mikino 190 yabashije gutsinda ibitego 110. Javier Marcelo
wakinnye imikino 147 maze akabasha gutsinda ibitego 3, na Angelo Di Maria wakinnye imikino 145 agatsinda ibitego 31, na Gabriel Batistuta wakinnye imikino 78 akabasha gutsinda ibitego 56, na Diego Maradona wakinnye imikino 91 akabasha gutsinda ibitego 32. Muri aba bakinnyi wumvise harimo abakinnyi bagiye batsinda ibitego bikeya, gusa abangaba hari igihe baba bakina nko kuri defense badakina aho batanga ibitego, gusa baba baratanze ibyishimo bihambaye muri iyi kipe y'igihugu. Nka Diego Maradona murabona ko yatsinze ibitego bikeya ugereranije n'uburyo yigaragaje cyane, abenshi badatinya kumugereranya na Lionel Messi, kandi mu by'ukuri urabona ko Lionel Messi byibura mu mukino 3 akina aba yabashije gutsinda igitego nibura. Ni umukinnyi w'umuhanga cyane, gusa Lionel Messi akina ku mwanya wo gushaka ibitego, mu gihe Diego Maradona we yatangaga ama assist menshi kuruta ibitego yatsindaga.